Di dîroka kevnûn û jen de hin kes hene xebat û têkoşîn kirine, lê leşkerî nediyar mane. Yek ji wan kesan Ebdiyê Nehsan e ku di sala 1905 de li gundê Elbelloriyê girêdayî Kobanê ji dayîk bûye. Ebdî kurê gundî, nêzîkî êş û xemên codkar û feqîran bû. Ji ber vê yekê ew xudan fikrekî çep bû. Di demekê de ku feqîrî pir bû û rewş zehmet bû, Ebdî bawernameya dermansaziyê ji Zankoya Îstanbulê di sala 1907 de bi dest xist û di sala 1983 de elîfebayeke Kurdî amade kiribû ku wê demê şaneyên Partiya Palayên Kurdistana Sûriyê li ser fêrî Kurdî dibûn. Ji ber ku ew endamê wê partiyê bû, di pêşgotina elîfebayê de li şûna navê xwe binivîsînê nivîsandibû hevalekî pala. Di sehemîn koça Ebdî Nehsan de me serdana birayî wî kir ku bi tenê salekê ji Ebdî mestir bû û her tim bi hev re bûn. Da ku em bêhtir kesayetiya Ebdî Nehsan nas bikin. ام استبقي اعمالنا ام نستبقي مختاران واغان وملاكان دي شغل شامل دران ما تشو حمالتي ذكر ما تشو كار دقت ما تشو كار ذكر حتى كما خرجي ويجرا د امنان خرجي دشان حي سالان بوي رنگي ما خرجي ويجرا دشان حتى نيكو اويا خلص بو خاندان استانبول خلاص بو چهار چوال عردی ما هبو ما اوجي رهين كربو ما پرجرا شاندبون هين وقتا کو هاد رهين يدابو Ebdî serkirdeyekî Partiya Palayên Kurd li Sûriyê bû, ango Şeğîlê. Di sala 1979 de peywendî di navbera Partiya Palan de û Partiya Karkerên Kurdistanê de çêbû û bi vê yekê rêberê PKK Abdullah Öcalan serdana mala Ebdî kir. Her wiha serkirdeyên PKK heta nêzî 3 salan çûn û hatin li mala Ebdî dikirin. Yek hebû nevî Mahmûd bû, mirasilê wana bû. هاد قودكي عبد الله ولا جمويه عبد الله وجلان عبد الله وجلان دكي ولا جمويه يقول اهلا وسهلا قبره محسوس دوي ما قلتي ورا اهلا وسهلا هات جمع الجمع ما بيستو نهر روجان ام تخوني كي رادزان ازو عبد الله وجلان ورحمتي ام تخوني كي رادزان انا اتفق صار سالك و عناصري وي ورنا جمع اما وان فشيرن اما وان خورم بكن ارينا حتى صورت وان و هناك مخصصا بصورت وان راكم من هرنا جبهه ديمقراطيه فلا او جبهه ديمقراطيه نايف حواتمه وبن هرنا جام وان صورت وان و نفسي تشيكن نفسي وان خينن و ورن نفسي وان بدنا وانا و حردر كون هرن Di sala 1983 de peywendiyên PKK û Ebdî hatine birîn. Ebdî her di partiya xwe de ma û karê rewşenbîrî her wihayê dermansaziyê li gel birayê xwe berdewam kir. Di wê demê de navê dermansaziya Ebdî Dêrsim bû. Abdullah Öcalan te dî çû ê din jî çûn û kî kesek cem nema pê vê va tişta ku çêbû pê ku li Helebê rûniştin û hate cem wanî xerabî neqeba wan da çêbû nexwecî çêbû tiştek îdî eleqa me bihevdil nema ez wî em Seydeliyê bûn جراوا کار وی کار سیاسی کار حزب دکر سیدلی تصمیم مکربو وی های وی سیدلی تنبو لی آزادیا Ebdî jêra nema û 11 meha pêncan de sala 1985 Ebdî li ber deriyê dermansaziya xwe hate kuştin û perde lê ser têkoşîna wî hate daxistin. Tevî ku ew jê kesên yekemîn bû ku li ser vê riyê hatine kuştin lê ew mane diyar. 11 مه ایار 85 ساعت 4 عصر از هاتم من هيري جد الصيدليه درخستنا تختور كيالا كيما وبرنا جام تختور شو من هيري خلاص انتهاء بيت شكل انتهينا ماي ما ناسكر وخلكي جي ناسكر فهم كرن ترى او كشتن او انسانك منادل بو انسانك سوري بو انسانك جدارا حزنات كر جو قرتي حزنات كر خاص عالم جيش كي ببي سوري جبو خاطر ولات كردستان قلت هو كردستان رح يويدي شو بس هما برا يك نضال بك كرديات يك فقير هات مستحيل بكو برا جي بستاندانا او درمانا و بلاش بدايانا الناس بكره انه انسان فقيره Piştî kuştina Ebdî birayê wî yê ku rojekê ji roja jî serdana gora wî nekir.
گورا کونهاج آلیه داعش و هاتیا خراب کرن برایوی ایشا کوچا عبدی اداره نکر جبر ویکه مالبات عبدی ده سالا 1990 دا کوچی باجار قام شلو کرن حتی سالا 2013 ایدی بری خودانا باشور کردستانه رنگین شر رو داو هولیر